Mga pagari akan mga babay akan si iku agama wallahu ta'ala. Ayap mana kebetia tanu iman to, na sumipantag ku puso, agus mga galab ku puso. Inadnu Allah subhanahu wa ta'ala su puso, maka iibarat sa dato, na aya mga sundarunian na su mga anggota. Upama kupiya su dato, na mapia mambu su mga sundarunian. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amataan na matatagu kulawas so sakam sa sapu, na igira mi tegumpia na tegumpia mambuso kalangwan ulawas. Igira mi binasa na mabinasa mambuso kalangwan ulawas. Na skanian man su puso. Piagayon nanu dua imam su Bukhari agusi Muslim. Skanian na puso na derpa o paratiaya aguso kalak wallah subhanahu wa ta'ala. Udi na skanian su derpa o kakakapiri. Udi na sukap munafik. Udi na sukap panakutong. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalak wallah na sisi miyaka telunian kadekni ararbian. Pianu tuli Muslim. Skanian na paratiaya na skanian suka pangin benar, guka tero, guka pagemal, maana panggelebek, kapangin benar o puso, katero udila, gukang gelebek o puso agus mga anggota. So puso na puperatiaya gupupangin benar, na ayap kaungan niya na sudi kaseksi udila. Orian niya na dipman di manggelebek o puso so gelebek yan. Apad sa kababaya agu kalak agu kapangangarapan. Na maka keukug mambus sudila sa katadentadem ku Allah, agu kapamatiya sa Quran, agu min gagamu kay mambu mga anggota so kasujud. Karuko, gusto kang galubog sa mga pipi amal, akisabapan sa ipekarani ku Allah subhanahu wa ta'ala. So lawas na muunot ko puso, kada asay ketatap ko puso, abadip kepayag suraradiang kubedan sa api anto na abuntal. Aya pa kasusunguan sang kaiya mga galub ko mga puso, na skanian su mga galub ka aya darpa iyan na su puso. Na gumaka pagiktik tasiran, gu aya malasang kaiya mga amalo mga puso na su iman, maana su kaparatiya ku Allahu ta'ala. Askanian su mapapadalam ko puso. Gu pedrkanian su kapangin benar agu kapesino tagu katumangked. Liyo si ipan, nasungani napkita gu ku puso uripan apara ku kadna niya napid sa babaya ku Allah. Gu kalak, gu kambelingan ku Allah, gu kapanarig, gu kasubar, gu kapagyakin, gu kalak agu katepapay, maana kuso, gu susala kausan. Sulangwa na galab kapid ku mga galab ku puso. Na mataan aya mga supaka iyan, na sumanga panyakit, apid ku mga sakitu puso. So kapag kelas na aya supaka iyan, na sukapriya. Maana kapakilay-lain. So kapag yakin o di nakatumangkad na ayas so pakaian na sukan dua-dua. Maana kasun ka. Gusto babaya na ayas so pakaian na sugani. Sa lagi danan. Igira inindiray nung tano so kapagumpi ay mga puso tano na malapi-lapi sun mambuso mga dusa na taman sa mabinasa so puso. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataan na so uripan na anday kapakang galubken sa dusa asatiman, na mitatak ko puso yan so satiman na titi kamaitam, na anday kapangnin yan sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala, gutubat, na mataan na kumindatapman so puso sa kasutin yan, na amay kaumanan yan, na kaumanan mambuso tata kamaitam, na sadin sa din yan nun di kang babalingani, na kapkumaniron sa tata kamaitam, taman sa malapat kamaitam so puso. Nagiyanan su inalawi wallah subhanahu wa ta'ala, sabnar, akna kami teeb ku mga puso iran suping geleb kirana dusa. Pianu tu li Tirmidhi. Gupitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kilangan su mga pitna, mga dusa ku mga puso, maka iibarat sa dumpa sa papakanan, na sa din sa puso terimaan yan su dusa, na mida katrakan yan sumay tematitik. Nasapman sa puso adini ang tarimaan sudusa, na mida katon sa maputi atitik. Na taman sa mabeloy suduati man na puso maputi alagi duwator. Ada saning-saning yan adin kesugat pitna. Taman sa kapakatitim dagu mga langit agusulupa. Gusto ikadu a puso maitem. Alagi du tagaya na kabubungkusan sa maitem. Ada kilalaan yan na mapia.
naguda penanggilaan yan na marata, sasadun sa terima anubay aginawan yan. Piano tuli Muslim. So kaknala ko mga simba adi makanggulalang ko puso, na tanto ay isusugu, tanto ay nisisita ko uripan. Kaknala niya nun muna, adi so kaknala ko mga galub ko mga anggota. Kagi mataan, askan yan ipakaasal, gusto mga galub o mga anggota na mga sapaki ang bedin. Guayaw po katarutop, guayaw po kadiyang ka, guayan yan unga. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mataan aswallah subhanahu wa ta'ala, na diniyan pagilayin sa mga buntaliw, gusto mga tamukiyo, ugid na aya pagilay niyan na sa mga puso yu agus sa mga amaliw. Piano tuli Muslim. So puso na staniya ni derpa o ilmo, maana katao, gu kang gede-gede, gusto ka pamimikiran, na gito isaba pa aya pakalalabiin wallah subhanahu wa ta'ala kung mga manusia, na sudyan ka o katutampat o paratiyan yang kupuso yan, aguso yakin yan, aguso ka pag-iiklas yan, aguso mga lagidanan. Pitero Hasan al-Basri rahmatullah alayhi, ibet ko Allah kaknaba ayamini unaw Abu Bakar kung mga manusia, pedun sa mga sahaba, naso kasimbayang gusto ka pusa, kaaya mataan namin yunan yang kiran, na sabab kung ngani na miya katempat ko puso yan na paratiyaya. So mga amalu puso na makalalabi adi sa mga amalu anggota, sabab sang kaiya pengaaloy. Paganayron, na kagi mataan na so kabibina sa mga simba ading gulalang ko puso, na kesala ka pagbayan sa mga simba ading gulalan ko mga anggota, kalagi do ka priya, maana ka pakilailain. Ikadua na kagi sa mga amalu puso na skaniyan tumadum, nasa dun sa kita na apad sa katero, udi na galab kadami pesud ko puso, na diyo to ketarima gudi mapenginatud. Ikatlo, mataan na sa mga amal ading gulalang ko puso, na kesabapang ko mga pupura pangkatang ko surga, kalagi do katigri ko urari ko dunia, maana zuhud. Ikapat, mataan na sa mga amalu puso na tanto ang margan, agu tanto ang mapigil, aking gulalan nun adi sa mga amalu anggota. Pitero Ibnul Munkadir rahmatullah alayhi, panganinta ko Allah subhanahu wa ta'ala ay kalimu yan. At igiyan na riyasayak na ginawa ko kumiya kapat puluragun, na mampan kamakatiturakan. Ikalima, mataan na sa mga amalu puso na tanto ang matano si buntal suraradian, kalagi do babaya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikanam, na mataan na sa mga amalu puso na tanto ang malay belas, kapitero i Abu Darda radhiyallahu anhu, at igiya na suka pamimikiran ako simba ko Allah subhanahu wa ta'ala, gusto kaya pangadnian, na tumu adi suka panambayang sa sunat ko kagagawi, maana qiyamul lail. Ikapito, mataan na sa mga amalu puso, na diniyan di mapakasudo sa mga anggota, maana mapakapanggalabkian sa mga anggota. Ikawalo, mataan na sa mga amalu puso, na mapakalayan sa mga amalu anggota, o di na mapakaituyan, o di na kailang yan, kalagi do kusok, maana katupapay ko sambayang. Ikasiyaw, mataan na sa mga amalu puso, na kesala kap kesambian yan sa mga amalu anggota, kalagi do kapniat sa kasidka, ketarima api ada tamukon. Ikasapulo, mataan na subalas yan na da adiyang kaiyan, kalagi do imbelas ko kasebar. Ikasapulo agwisa, mataan na subalas yan na midadayon din api apan tumarag sa mga anggota, o di na di malutang anggota sa kanggalabakaon. Ikasapulo agudua, mataan na sa mga amalu puso, na keedun ko dapang kita na mga amalu anggota, gumakasesar ta isiran. So puso na pupukasagad ko mga maulaula ko dapan kanggalab ko mga anggota. Paganayron na sugdi atay. Skaniyan so pamikiran na paganay ami pansir ko puso. Ikadua na al-khatira. Skaniyan so diitik na ko puso. Ikatlo na haditan nafs. Maana so budiyo ko ginawa, kukap kedua-dua ron o panggalabukan yan antawa akadi. Ikapat na alham. Sukatang kada ko ginawa sa panggalabak niyan. Ikalima na al-azim. Sukasa timan ako niyat sa ito na sugalabak, guskan niya ni Bagr. So puso na daan na po kasagad ko mga maulawla, nagubumakang galabak sa mga anggota.
Paganero na sugudi etay, na gi'i supagam paganay migdi ku puso a pamikiran. Ikadua na sumini gaang ku puso, mana al-khatira. Ikatlo na sudi ka sumas-sumag u pamikiran o panggalabakan yan agu sudi, mana hadisan nafs. Ikapat na sukaramig u pamikiran sa panggalabak niyan sugalabak, maana alham. Ikalima, na su al-azim, nas kanyan su kabagaru teksa ginawa niyan, agu su antap yan sa kapanggalabakan yan kugalabak. Gia talawa na namiyaw na da abalas yan kumapya inusaron guda adusaw. Supman su ham, na isurat abagi niyan su satiman na mapya, igira miya kapamikir sa mapya, gu igira amarata na daadusan yan. Orian yan nagyang ka iyaham, na upun mabalaw ya azim, na usi may pamimikiran kung kang galabag sa mapya ng balasan. Gu amay kasi kung kang galabag sa marata, na miyadusad apya pandan yan mang galabag. Kagiya so kabaya kung kang galabag ako siya'y, na kilay ron so kakagagawang galabag. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala. Mataan na sira na kababayaan nira na kalang kapo. Pakasisingay makapantag kusira na miya maratiyaya. Naad na bagyan nira na siksa amali pedes si sa dunia agu sa akhirat. Naswalla imatao, naskanuman di mga tatao. Gupitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igira miya kasinsang sudua apedang udua katawa muslim. Nasumia kapatay agu sumia buno na pala yakulu ku apoy ku naraka. Pitero wa kana isa ku mga sahabat. Aya Rasulullah, ginan sumia kapatay, na anto na iniyaswa umia buno. Pitero yan, akagiya si mambu si mia buno, natatangkad niya ng buno unian supadiyan. Piano tuli Bukhari. Upama kagenekan yan sukap maasya, ko oriano kiatang kada ko ginawa niyan ko kapanggalabakan yanon. Na miyaroran ko pat bagi ang mauulawla. Paganayron, na ignekiyan sa sabab sa kalak Allah subhanahu wa ta'ala, nagiyain ang balasan. Ikadua, na ignekiyan sabab sa kalakihan ko mga manusia, nagiyain na kedusas kaniyan, kagi mataan na so kignekan ko kang beradusa na simba, na kinanglan aparabu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, na inignekiyan sabab sa didin pagkagaga uban yan galabka. Agu di maka penggalabag sa mga okit, mga wasail, akakisampay niya nung kadini ang pengkagaga. Nagyepan na miyadu sa unso tao kakagye matatagudun ko niyatiyan sumarata. Nagyebu adi niya nung kakagaga. Ikapat, inignakiyan sabab sa kialubayan, raksa di niyan ding galabakan sa mga okita kakisampay niya nun. Ugayid na din yan maparuli so antap yan. Nakisurat din na miyang galabakyan sa taruto. Kagi mataan, aso tiyang kadiyan sa ginawa niya na kabaya yan na kupa kaya manggalabakyan. Nagyebu ada kapaka-apa so galabakyan. Ibarat, umiyamono ada makapatay kami kaangal bedn. Sa lagi din ang sumiyaw na ko hadith sa miya aloy. Upuun misarta ko galabag so kaya tuksaw no ginawa. Na mataan na kusik sa undin, apya pan miyawri so galabag. Udi na miyaw na. Nasa tawang galabag sa haram sa miya kaysa, na tiyang kadiyap man sa ginawa niya na panggalabag niya man, amay ka magaganyan na galabag. Na miyabalis kanyan, igagagut sa pamikiran niya na kapanggalabagan niya nun. Na kusiksas kanyan sabab sa kaiyan niya tiyan, apya pandan niya na kapurumani so pinggalabagyan na marata. Ngoreno to na ayap man nakabatitan no si nasusabaad kung mga galabag ko puso. Paganero na sunyat, ayamaan niyan na kabaya aguantap, kadi kesakso amal, gudi ketarima inuntaw misabab ko kaya piniyatiron. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mataan na ayabu terima ang kong mga galabag, nasukiyap niyatan, gumataan na bagian o umani isa ataw, so ngani na miyap niyatian. Yan utuli Bukhari agusi Muslim. Gupitero Ibn al-Mubarak rahmatullah alaihi, at igiya na bapira-pira imay tuwa amal, mapukadakalas kanyan uniyat. Guba pira-pira imala amal, mapukaitos kanyan uniyat. Gupitero al-Fudail rahmatullah alaihi, ayabu man nakabayo Allah subhanahu wa ta'ala, na suniyat ka agusu kabaya ka, na amay ka so amal ka na para ko Allah subhanahu wa ta'ala, na kebetulan sa kapag-iklas. Askan yan so kabalayo galba ka para buku Allah, adad na bagino no sala kaurong. Upama kumabaloy so galba ka kanaba para ko swaswat ko Allah,
Na mataan na ginan so pembetuan sa kapakilaylain. Mana riya. Udi na kamu munafiki. Udi na susala kausan. So katulabu suamala para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ded na bagi noon o sala kauron. Upuun paman so galubuk na para ko sala ko Allah. Na gina ni pembetuan sa riya. Maana kapakilaylain. Udi na kamunafik. Udi na susala kausan. Kapenggunaan. So langwan o manusia na palaya din kebinasa inunta buso mga tatao. Buso mga tatao na palaya din kebinasa inunta buso mga tatao ay ninggulalan niran so katawiran. Buso langwan na mga tatao ay ninggulalan niran so katawiran na palaya kebinasa inunta buso miya magiklas. Kagiyo mo to na aya paganaya geleb kapaturay ko umani orepen a kebayaan niya na makapangungunutan ko Allah subhanahu wa ta'ala na daan niya na paganada suniat. Orian yan nakwain yan sa daway sa makaukit ko gelub kiyang ko orian o kasabutin yan ko kamamataan ni ko kapetiis agus ka pagiklas. Kaso amala den yaton na karumasayan ada agunan yan. Gusto niya tada ikalason na kapriya maana kapakilaylain. Gusto ka pagiklas ada kamataan ni sutitua para tiya na lagi dubaya na kami kakayamber. Supman su mga galebek na telususon. Paganayro na maasi. Mga galub ka supak wallah. So niya tamapya ko galub ka maasya na di ketarima o bumabalo ya ka pangungunutan sa apya pen aya aanta panon na mapya. Ugay na upama ka misarta ang pensuanta pamarsik na mapeteketakap sudusa akad nun. Ikadua na mubah so mga galub ka kepakay. Kada asyay apad ko mga galub ka harus maana kepakay abadaan niyaton udi na mga niyata misasartaon. Bukepakai mabelo ya mipakaran ini yang ku Allah amai ku kabaya utaw. Ikatlo na taat mga galebe kakapangungunutan. Sekanian na mitutumpo kapan kumangan niat si iku pakaasal o kapapakay niyan. Udi nasugi ikategetak pa ku belasyan. Pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadin sa tawa mapamikir yang sumapya. Na dan yang bung galebe na pakai surat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian niyan susati man ataruto pamapya. Amay pangkang gelebek niyan na pakai surat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian niyan susapulo amapya sa taman sa 700 matakap. Taman sa mateketakap sa madakal. Sapman sa makapamikir sa marata. Na daniyang bung gelebeka na pakai surat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian niyan susati man ataruto pamapya. Amay pangkang gelebek niyan na pakai surat Allah subhanahu wa ta'ala. So satiman amarata. Yan utuli Bukhari agusi Muslim. Gupitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya ibaratang ka iya pagtaw na lagi dupat kataw. Paganero na mama abigan wallah subhanahu wa ta'ala sa tamo kagu ilmu. Na pinggelub kiyan so ilmu iyan sa minggulalang ko tamo kiyan. Sagihin niyang gustoon ko kapakaw untulian. Gusto mama abigan wallah sa ilmu. Na daniyang bagi sa tamo. Nagiin yan matero, upama ko ad na tamo kakan. Na mataan ang gelebek na kan so lagi dugiin yang gelebekan. Na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sira na dua na malagid siran sa balas. Ikadua, gusto mama abigan wallah subhanahu wa ta'ala sa tamok. Na dan yang bagi sa ilmu. Ugayid nagiin yang gustoon so tamok yang kuribat. Gusto mama ada bagi wallah subhanahu wa ta'ala sa tamok kagu ilmu. Nagiin yan matero. Pamabu ku ana tamu kakan na mataan ang gelebekenakan so lagi dugiin yang gelebekan. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asirana dua na melagid sa dusa. Pianu tuli Tirmidzi. So ikadua katero agu ikapat si ko hadis na kituman yan uto ko diyang ka akakagagon. Giye na igira so antap na adem penamisa sartaw na singanin. Part 3. Mapapayag ko pupekapoong kira na katero. Upama ku ad mambuar kakan alagi denan na mataang kaswana ka mambusugi inyang gelebekan. Tagi mo to na makapirakas su umani sa kira na dua ku balas sa gusto dusa. Pitero Ibnu Rajab ku katero yang ku hadis sira na dua na madagin sirang ku balas. Na makatuturo sa kapakapilalagi dirang ku balas ku pakaasa lagu gelebeg sa daabawang kateketakap. Kagiya su kateketakap na mapapanto oto ku minggelebeg ku gelebeg. Kenapa so tahu apiniat yang so gelebeka dan yang gelebeka kagi mataan. Upama kami ka tingki sirang ku balas na aya pakai surat wallah.
Namlagi cigi buah kia pamimikiranian penggelebek adanya yang gelebeka asapolo amapi akaparulinian. Saginan na masusupa kedun palaya sumatan angka iya hadis. Upama ka ayam apniyato nogi inggelebek nakapakilay-ilain na miyabelip man na maasya agu kapanakutu ama ito. Gupkesala kapan apkisampay sa kapanakutu amala. Guskan yan na talosusong. Paganero na mabaloy ay apupukasugu ko simba, nakapangangari ko mga manusia sa ayad na asal ugalabkian, na miyaruran sa kapanakuto gusto simba na ditirimaan. Ikadua na mabaloy sugalabka para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na miya kasuldun sukapriya, maana kapakilay-lain, na amay kasusimba, na da mapanagumbalay ko kapusan yan so lagi dupuunan yan, na supuunan yan na sah, maana untol, na so kapusan yan na ribat. Amay pang kami panagumbalay so kapusan yan sa lagi dupuunan yan na kaibara to sambayang na dua amap masakro. Paganayron na pagkadaan yan so kapriya maana kapakilay-lain kadinian dun kirambit so galabak. Ikadua na tekna so puso yan sa kapriya kapakilay-lain maana dinian dun gunkan na mataan na miyailang sulangwan na amalian. Ikatlo na mabaloy so kapriya kapakilay-lain si iko oriano galabak. Nagiye na mga budiyo kalipakararad sa marata ko galabak, gusi ko giing galabak. Guad na mga pinto ami sa solano kapriya, maana kapakilay-lain, na kinangla na kakanalang kaon, gusto ka pa ng gilaing kaon. Amay kaaya masuswa o antapyang ko giinyan kapagamal sa mapya, na para ko dunia kaanian maparuli so tamok kadato agusto pedsan, na mataan na subala sa gusto dusa akadnon, na ayad na diyang kaya na sadun sa maniniyatian. Na telaw at tinudano na mauulaw. Paganayron na mabali, sumakasumag rekan yang ko, di ini yang kasuwaswat ko Allah. Akapakilay-ilayin ko mga manusia, asan yan minipanyasal. Giyanan na kapanakoto, gusto simba na di ketarima. Maana miya batal. Ikadua, mabaloy so giin yang kanggalabaka para sa swaswat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Orian yan na miya kasulderkan yan sunia takapangangarig. Sa apiapan susimba na dama panagumbalay so kapusan yan sa lagi dupuunan yan. Na so puunan yan na untol. Na so kapusan yan na ribat. Na amay mang kami panagumbalay so kapusan yan ko lagi dupuunan yan kaibarato sambayang. Na kailay ko dua ang mauulawla. Paganero na so karnan yan ko kapakilay-lain. Kamataan na din yang kerambit so amal. Ikadua na mabalay so kapakilay-lain na si eko oriano galabag. Nagiye na mga budiyo kada kerambit yang ko amal agusto to amya gamal. Guad na mga pinto o kapakilay-lain mapapagma na paliwat so kaknalaon agusto kapagiktiariron. Amayt mang kaaya mapipikirian ko kang galabag sa mapya na sabab sa dunia kaanian maparuli na mataan na subalas yan agusto dusaon na sadun sa diyang ka umiya piniyatianon. Gugiye na talo ama ulawla. Paganayron na mabaloy sa makasusumagung ko diin yan kapagamal sa mapya para buko dunia. Kalagi dugi imagimam ko mga tao kaan makakuasa tamok. Naskanyan na miyadusa kapitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa tawa maganad sa ilmu aso ayaton toton na para ko Allah subhanahu wa ta'ala na dinian paganad inon tabu umaparulin yan supad ko para hiyasang ko dunia. Na dinian din mabaw so kamu to surga ko masa kapagkatindegu kapengo ko muwala sa alungan amori. Piano tuli Abu Daud. Ikadua na so kapagamalian na para ko Allah subhanahu wa ta'ala gu para ko dunia. Na mataan askanyan na korang so paratiyan yan gusto kapag ikhlas yan kalagi dutaw adi menay haji. Para sa kandegang nagukap nay haji. Na aya imbalason na sudyang ka aki apaka pag-ikhlason. Ikatlo na mabalay so galabkya na para buko Allah subhanahu wa ta'ala ay isa-isa. Ugay na puku sabaya da para mababaloy ya pagkakatabangong ko giinyang kang galabak. Na subalas yan na tarotop sa di kekurangan sabab sang kutabaya da pagkakuan yan. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mataan na aya patotap kuan yu sa sukay na sukitabu Allah. Kaya nutuli Bukhari. Kanalang ka amataan na sa mga gumagalabag akipag-iklas. Na miya kapeng kapangkat siran. Paganeron na mababa. Sekanian sudi inggalabag sa simba, gupupengungunutan sabab sa Arab yang kubalas, udi nakalakyan sa ubamasiksa. Ikadua na sulembak. Sekanian sudi inggalabag sa kapangungunutan ko Allah sabab sa panalamat yang ko Allah subhanahu wa ta'ala,
gu unut ko sugunian. Ikatlo, na mapuro. Sekanian sudi inggelebek sa unut yang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sababaya iyan na gu salasla iyan. Gu beradat iyan, gu kamamala iyan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Gu giyain na si imatatagu ku pangkata no mga siddikin, mga patiis. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala. Na miyagaluka-luka kor kakadnang ko kaubang kakaswatan. So Musa alaihi salam, na ay awidi na akala di niyang kang gagaan sa kituunan niyang ko Allah subhanahu wa ta'ala, kaanon maswat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sabab busa unot ko sugun yan. Ayap na ibarat yan, na suka pipi ay kumbala aloks, na keruran sa pangkata na mababa amay ka, ayap buwa sabab adi ka pipi ay kira na dua, na kalak ko seksa ukap supa kakiran, gutuntot ko bala suka pipi ay kiran. Ay alam ba kapangkatan na suka pipiing kakiran na dua sa unot ko Allah subhanahu wa ta'ala gubedalo kaya pipiiran na dua si irka sabab sa siniyap kairang ko kaito ka gusirani sabab pakiad nekas sa dunia. Ayap manamapuro pangkatan na suka pipiing kakiran sabab sa selasla ko kini suguun rakaun Allah subhanahu wa ta'ala na gubebaya agu kormat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua sabad ko mga galab ko puso na sukatubat. Lalayon suki papaliw gatanon ko pisa katawan na Muslim. Kagiya sukapakasuguk sa dusa na padkuwara anu manusia. Pitero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langawan umbawata anu adam na keribat. Na aya mapia ko pengariribat na sudi itubat. Pianu tulit termidi. Gupitero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upama kadika no pepengadu dusa. Na mataan apakadaan. Maana pulang kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Na pakisambiang kanunian sa mga tawa pepengadu dusa. Kaansiran maka pepemangan isarila ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na perilaan yan siran. Pianu tuli Muslim. So kisendudin ko katubat rag suka pakapananagung puta ko kambera dusa na karibatan. Kaso syaitan na aya kabayaan. Na kaalangan yan sumanusia sa pito alang. Igira kaya lubayang ko isa alang na tumupas mang ko ikadua alang. Sa katiis so mga alang. Paganayron na alang akapanakoto agu kakepir. Ikadua na alang abida. Maana pakapumbagu niyan sa kapit. Ada ukiti Nabi sallallahu alaihi wasallam agus so mga sahaban niyan. Ikatlo na alang akapakang gelebek sa mga laadusa. Maana kabair. Ikapat, na alang akapakang gulaulas sa mga roronia dusa. Ikalima, na alang asukapakan dekelang gelebek ko mga keero sa gelebek, maana mapapakay. Ikanem na alang akapangungunutan, asus salah kauro na ayatan to ang makanalebi, agutan to ang malay balas. Ikapito, na alang asyaitan aji nagusaitan na manusia, ako pemuderon kaandin madedeg. So mga maasiya na miyang bagi-bagi, paganayron nakabayar, maana mga laadusa. Skanian so mga dusa amya aloy so kasalaan yan sa dunia, aguso pamagitaon sa alungan na mauri, udi na rarangit, udi na murka, udi na sukada o iman, maana suparatiyaya. Ikadua na sagayr, skanian na da amya aloy kasalaan yan sa dunia, ugaid na ad na mga sabapa, kebeloy kabayrang kaiya sagayr, maana mga roronia dusa sa katii. Paganayraw na sukilaw buwan ko kapakan dusa sa mga sagir, mga rorunia dusa. Udi na so kakesukasuyawn. Udi na suding kaon kirarampianan. Gusuding kaon dikip masiadaan sa kian dusang kaon. Udi na so kapapayagang kakugiing kaon kang galab ka. So katubat na kapakay kulangwan na dusa. Skanian na tatapadin sa taman sa kasbang walungan sa sedepan. Udi na taman sa sering karang romanggak sunyawa sa bakarang manusia ko sakratal maut. Maana kabar ko kapatay. Part 4. Aya imbalas kumitubat amay katitu. So kaya tubat yan. Nakasambiyan so mga dusan yan sa mga pipiya. Apiapan misampay sudusan yan ko mga gabun ko langit sa kadakalian. So kakatarima o katubat na ad na mga sarat yan. Paganayron na suki pagawaan ko dusa. Ikadua na suki sinditan ko mepo sa dusa. Ikatlo, nasukat teksa ko niat sa didin na pembabalinganan peruman. Upama kasudusa na mipantag sa mga kabnar o mga kaadin, na kinangla na ikasuy kiran sumialalim kiran. Miyapan utula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan.
Aso mga kukuman na telo. So kukuman na di din ni pengunot wallah. Gusto kukuman na dad na imbaga kun wallah ay sabu syai. Gusto kukuman na di din ni prila wallah. Aya kukuman na di iprila wallah na so kay panakoto onar kanian. Peter wallah. Mataan na sa taway panakotong yan so Allah. Na sabna rahyaram wallah ko surga. Gu ayad na kebulusan yan na so apoy ko naraka. Ayap man ako kumana di niya ni pengunot. Na so kalalima o orepan ko ginawa niyang kolatiyan na gusulat to kadna niyan. Mataan na so Allah subhanahu wa ta'ala. Na di niya na naniprila gu iprila yan amay kakabaya yan. Ayap man ako kumana dad na imbaga ko ng Allah subhanahu wa ta'ala isabu syai. Naso kalalima o mga oripan ko sabad kirang ko sabad. Kadidin dua-dua so kitas. Pianu tuli Ahmad ugaid na ad na malubayron. So mga manusia ko giirang katubat na patpangkat. Paganayron na so tawa mitubat. Na mipiyadin ko kaya tubat yan ko tandayo umurian. Gudinian din ipensir ko ginawa niyan iba niyan pan pembebelingan ni peruman sudusan yan. Inuntas so mga roroni ap kiswaron so mga manusia. Gia itaw ami istikama. Maana miya kauntol so kaya tubat yan. So tawa lagi day na miyapad kumiyaw na ko mga pipya. Aya ipembetusang ka iya katubat na taubatan na soha. Agugia iniyawa atutak na. Maana nafsal mutmainna. Ikadua na so tawa mitubat na miya kauntol ko mga alasimba. Ugay na diron mababalag so giinian kandusa. Igiram yan aton sudusa. Lagi isendit. Nagudi tumanggad sa didin pembebalingan ko mga sabab udusan yan. Gia istoniyawa pembetuan sa makapsendit. Nafsul lawama. Ikatlo na so tawa mitubat na miya kauntol ko malo miyati yamasa. Ugay na mimbalingan bumbera dusa katiyaba no baya aginawan yan. Maana so sahwa yan. Ko saba ada mga dusa. Ugay na minsan panlagidanan. Na tatayog niyan suka pangungunutan. Gu ini tagak yan suka timbelupad ko mga dusa. Gusto ka kagagaan yan nun. Gusto sahuan yan na mabagerpan. Gia tawayan na sunyawan yan na niyawa akis sumarya. So kebulusan yan na piligro. Sabab ko di niyan di katataalik ako katubat. Na ubabadin kapantagi ya kapatay. Na mata na aya pagilain ko mga amal na so keakhiran nun. Ikapat. Naso tawa mitubat, gumipiyapya. Naso oryan o masapat na mimbalingap man beradusa. Ada din aba mipapakan ko ginawa niyan aba panaptubat. Gudinian kegeda iba di kerata ginawa niyan ko miyan dusan yang peruman. Nagyee su ginawa apsugu samarata. Guaya ipkewan sangkana na lagi denan. Naso marata a kebulusan udina marata a keakhiranon. Ikatlawa galab ko puso na suka petiis. Maana sidq. So kapetiis na skanya ni pakaasalo mga galab ko puso sa kalangulanguan yan. Na nama maana apugusarang ko lapala sidq. Maana kapetiis. Paganayron na kapetiis ko katuro. Ikadua na kapetiis ko antap udi na kahanda. Ayad din so kapagiklas. Ikatulaw na kapetiis ko kapniyat. Ikalima na kapetiis ko galabag sa kapakapagayon o may sasol na gusto mipapayag manusia. Kalagi do kuso ko sambayang. Ikanam, naso kapetiis ko kinggulalanan ko langwa na mga unayan wagama. Dia ipipurwan agu lebih mala ko kapetiis. Kalagi do kapetiis ko kalak wallah subhanahu wa ta'ala. Gusto kapetiis ko panginam. Gusto kasla-sla. Gusto katigir. Gusto kapetiis ko kasuswat. Gusto kapanarig. Gusto babaya. Gusto kalangwan ng mga amalo puso. Nasa tawa masipatian so kapapatiis ang kaiya miyanga aloy. Nas kanyan na mataan na patiis sabab sa minisampay kanyan ko kapetiis. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paligot rakano so kapetiis. Kamataan na so kapetiis na pagkaturo si ikumapian, gumataan na sumapian na pagkaturo si ikusurga. Na amay kadad na pare na di kapetiis so tao na gusto kakakapitin niyan ko kapetiis. Na misurat kanyan si iku pangilailayan wallah as kanyan na patiis. Kaya gayon na ni Bukhari agusi Muslim. Ikapat, tagalab ko puso na subabaya. Maana al-mahabba. Sabab ko babaya ko Allah subhanahu wa ta'ala agusu suguyan. Agusu miyamaratiaya na keparuli manusia so kami so paratiaya. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At talawa mga okit akaketaami manusia ko kami so paratiaya. Paganayron na mabaluy subabaya iyang ko Allah agusu suguyan.
adana lagi dira na dua ap kebebayaan yan. Gusto kababaya ingka ko tawa, ya buah sabab na swaswat ko Allah. Gusto kikagwid no manusia ko kapakan dudiyan ko kakakapiris, sa lagi do kikagwid niyan ko kakulugiyan ko apoy ko naraka. Piyagayon na ni Bukhari agusi Muslim. Giti sabab pa ande kapamulaan ka ko kayo babaya si iko puso. Nagu ipakai kaun so kapagiklas, nagu so kaunuti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, na makaw nga sa pimberasos na mga unga, agi imapragong ko uman din ni masasabab ko idin Allah subhanahu wa ta'ala, nagiye na patsoso. Aganero na babaya ko Allah subhanahu wa ta'ala, giye ipakaasalo para tiya. Ikadua na babaya sa sabab ko Allah subhanahu wa ta'ala, aguso kaguwad sabab ko Allah subhanahu wa ta'ala, agugiye na wajib. So mga manusia kumipantag ko babayaran na gusto rarangitiran. Alwala walbara ko kipapantag nirang ko Allah subhanahu wa ta'ala na talubagi. Paganayron, nasutawap kababayaan yan sa babaya at tulos ikhlas adad na bon misasarta autag. Siran sumya maratiaya at tulabus. Lagi do mga nabi aguso mga patiis, mga siddikon. Sa ayad na uluan nira na sudin sudato tanu asu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aguso mga darudupa yan, aguso mga wata yan na mga bubay, aguso mga sahabat yan. Ikadua, si tawap kababayan yan so isa ataw, napkirarangitan yan so isa na siran sumyaman upakapad ko mga mu'min. Kap kababayan niran so makaayong ko para tiyairan, na ipkagudiran so makasusupak ko para tiyairan. Supman so babaya ko mga kafir, aguso kapaki peluma makakiran na duwasason. Paganayro na sungani na ikimurtad gu kili utaw ko agama Islam, skanian so kapaking ginawai, agu kapaki tibang akiran sa mipantag ko agamayran. Ikadua na kabalo ya haram, ugaid, na dinian mapakaliyo so tao ko agama. Skanian so kapaki tibang akiran ko mipantag ko mga galabag ko dunia iran. Igira ko na di makaprimbuta, sumbidaan o kapaking ginawai ko mga kafir, aknaba di pakitidawa ko mga Muslim, agusto rarangit kiran, agusto kapaki kuyam petakiran sama pia. Miapayag sumbidaan na duwanan, na kinanglan so kipaginuntulan kiran. Agusto kapipiay ko kimbitira yung kiran, nagusto king ginawa yung kiran na kanabasi ko puso. Peter wallah subhanahu wa ta'ala. Dar kano sapar no Allah subhanahu wa ta'ala so siran. Adar kano paking bunway makapantag ko agama. Buda kano irang bugawa ko mga dar pa iyo, ko kapipiay niyo kiran. Gusto kipaginuntulan niyo kiran. Mataan na Allah subhanahu wa ta'ala na kababayaan yan sa mga untol. Supman so kikagudeng kiran gusto kipriduin kiran na salakaw to ako kumanyan kaswalla subhanahu wa ta'ala na pitero yan. Ahes kanwa yang maratiya, di niyo kuwa suridwe ya kan guridwe niyo mga panarigan. Aisumpay niyo kiran so kapaking ginaway, asab na rainong kiriran sumiya kumarkan wa benar. Giyay na kupakay so kipaginuntulang kiran raksu gani kiran. Gusto di kiran kapaki pelumamaka. Kalagi duping gulaw-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga Yahudi sa Madinah. Ikatlo na subabaya anaraksun Allah subhanahu wa ta'ala. Askan yan so kapakatumpukan ka kusala ka ko Allah, siya ko wajib babaya ka ko Allah. Kalagi do babaya o mga musrik ko mga radawaniran, nagyena ni pakaasalo ka pa na kuto. Ikapat, babaya awaraan, sa lagi do babaya kumbala alok sa gusto mga wata, gusto mga panganangkan. Giye na mapapakay, Jais, gupara kababayaan ka Allah subhanahu wa ta'ala, na tigrang ka sa dunia, kapitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawarangang ka sa urari gu dunia, kakababayaan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nutuli Ibnu Majah. Ikalima, galab ko puso na at tawakul, suka panarikul na. Skanian suka selimbutawan o puso, nagusto ka penarigin ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko kaparolya ko tonto takarandam mo ginawa. Agusto kitolakang ko syaya ipkagud na raksu sari ko Allah subhanahu wa ta'ala.